čim probudim se ja, u mobitel zavirim, da li ima poruka. Možda je ona ili prijatelj, ko zna, važno je na vrijeme sve da vidim ja. Čak i u školi sa mnom on je tu, jer ne smijem propustit ni jednu poruku. Facebook, Twitter, Instagram, svaki novi status unaprijed već znam. Mobitel je jako važna stvar, sve saznati na vrijeme, biti star, biti u igri, biti cool, najnoviji model da faca si full. Mobitel je jako važna stvar, sve saznati na vrijeme, biti star, biti u igri, biti cool, najnoviji model da faca si full. Jedino ima nedostatak taj, kad mama i tata stanu ti na kraj. Ako na poziv ne javiš se ti, korisnik do daljnjeg ćeš nedostupan biti.